Hag a indalo a journalioù ie... Ah ya, Ya? ya, kazite nou yo. Ber ez oa a vrogos. A yo a peu près an anter brezounig an anter egalek. Ya. A vrogos. A vrogoz oa an nini oa raog... Enez do a raog peiz an breton. Ya. Enez yo a raog peiz an breton betek ar brezel diveza. A gout ar brezel diveza ez ranke cheñchanou. Tout ar ya bet en bannet e par ar brezel, a deus ranke tout cheñchanou goude war lech. Tout Ouest France, a ya Ouest Éclair raok. Hag an telegram, ya la dépêche de Brest. Tout deus ranke cheñchanou goude ar brezel. A blamour ma in bet ao tret da veza en bannet e par ar brezel. Se tu pase gwir an bet ao tret, de veza en bannet, on ket a dugad ar boche de vizan mais lavaret eus bedezo o deus kousantet la bourrade e pat ba war boche da. Or ket lebe ha la bourret. Men eo ni mal digresar par keier un dije beser des ribier, na gin dik nebeut. Da ga khel nebeut. Mais c'est quoi, ris a pointe c'est quoi. Ya.